Mama akwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo chairman untimi eye Ashanti original chairman. Chairman untumi to the whole wiase. Feeling style bi. Or the ensem bi abetudwa na edensem na chairman untumi eka o kire se abra Oman penda da when yan baby call Ura Fifi John Fifi Atamels eye president Oman penda da Mahama eye ne vice president no so Oman penda da Mahama ko bokro ni bi Papa Atamels e ko reporters won chi Mahama Oman penda da Mahama na sa asem no eye Bishop Duncan Williams na obim na asem ni to try Senye bishop obetutwaje o mampenda da Mahama nka be ka bibia se ze mampenda da Mahama de make a sense anything nsema chairman untumi to the whole wiase e de etuya ehemfo emu ene mu nipa na ewo ho no mo anu matena se samo tena se ye nipa no a akwan ya obefa so ye yi ne se assembly bia so so ye the lawyers akwakoto assembly bia ewia na government no no wa ye MOU o ma sign contract Omasa contract ni ya yinu a sikania wo area ho anase sikania o ba bibia no omra no omra meye oba beye pa aban ni tua ma nkakra kakra enti wo se obeti 30 billion Ghana sika obeti no dia to ho se obia no a wo ye businessman bia no a wo se o pesa wo ye what is means ni say your road ana wo sika kokoye kwan no wie na ban ni ntua woka etidia na sesia Ghana a ye ka ho asem no sign na opesa Ghana no kokoduro na nipa yi wababedi aye a friend is saying wabeya apprentice vice president wabeya vice president vice president no so a wadie no Ghana fo nyina di ho adanse say Mahama so be vice president ni bi ba Mahama de na akoye atames wo de ne court on my police forecast say investigate no me de bia no ya na meka say me de mi wo gidie pa say ebia eno ka ho enti na bia atames kura no owui ni enuma de kura ku no because atames yes say obechi Mahama adinatum ka Mahama ko resign Duncan Williams and a bam. I'm telling you, Duncan Williams in a bam. Duncan Williams in a bam no settle problem na Mahama timi you know. He's a very corrupt person. Very corrupt person. What I say, Anna ayi kwanya ofasus kra so a one Ghana for kasa. It's a big difference. And to about what show mummy a new vice obedi ye ni ade aya yino panoa. Who say aye baumia wa timia yadwuma e free 1992 bepem ne obia nu ho a wadi vice president a watimia yadwuma atisa baumia da ana ono an kae wo say na say mo amudi ho adanse say ma pass dia ani obuoni ani dia kwaso mu promote me oso obuoni ani dia kwaso so obia no ko school na sa wo pass a me kura na minimum de no da bia me bo apo na mi twa e ma ko wanim mi ko manim o e dey so obia wa ba ko that is sir and the was here o just say me kura senior buga mo kire me ene chipsa mo bo me ma me ye oh chipsa you kotokofo no am captain ai o meeting me meeting oh okay me meeting no yes am see yi what ai akwai na o tro fo bi pa no wa tro da so woni ma de emobo na wa tro eduru ba bi na me say da bi we de me de patapa nyansa wo me de bakasa ana me say chipsa so one chere me a me university me nkobi me twa people do enti ye bi ma me
Oh, me try draw. Eti busa no. That's a obetro. No one any people now, another ubetrum now boomina. Eti me to hona mintimi ntro. Ana vim bi ba me mu. Akoya akofa ayi no akofa pipa ne da pete mu ya isa. Eti me so me ya na vim bi ba me mu. Ey, enti untumi mintimi ntro bi. Ana me sorry ye. Me sorry ye na pipa no akofa na me so me kofa bi. Enti me duru me desk no ho no. Ana me so fa the pipa na wa tworo bi. O ka say na me se maza. O ka ye dia. Ani nyina ani e betwa mu ye yi o. Ana me ba to ho na me so me tworo bi. Am so me tworo bi. Ye nyina ba school dia watimi atworo me da me ntimi tworo. Akwa bi a me fa so a me tworo bi a me so me tworo bi. What I say? Eti so sharp ba homia. Ne nyuma wa ye ne niema opeso de Ghana ekoye yi no a. Oh hene ba. Sabe mo de munimade. Munimade. Mon hwese wo bia. O se ye problem a ye bo Ghana ha nyina no. Eye tax. Yeah. Na mako pop ho. Pop say aye next year no. Aye boniface. Enti odi obi abone de che no. Enti ono susu ba no aba be di president a. Pop mpae na oboma no nsunti no. Ono so de Ghana for omo tax aka omo di amanfo bebre eya yi no. O se me de che obi a hwe so wo adwuma aya yi na GR4 ba asam na wo kan ya yi no ene na abeti ase ba. Enti akabi a wudi bia no ya de amam say we are starting new Ghana. Yeah. We are starting new Ghana from January 7th. Ade call new Ghana. Obia ne kabio. Ey, enipa bempo nie. Dr. Mahmoud Baumia. Obia ne kabio, company bia ne kabio. Afei taxes ne ya teso, eso so the amount. Eti san say ya tax ne so e the amount ye nti no. Wa no unko wi bio. Na hwese, o say ye duty no aso. Duty no anya Baumia na de ba yo. Abaya ko, abaya ba, abaya ko, abaya ba. Baumia kwani the only presidential candidate, and I said the president will be our ba mu a. What me aye bold say me ba your problem in the say Togo any your competitor because se want me anhunu usin pa won't me solve you can't solve it. Yeah. Enti esa say obi ane ka say ya bobu bo ayi custom fo abegina kwamu eno omo cheche amanfo cars eno omo cheche yayi na duty the board no amanfo empe kwan a so befa so abuso betra ka mu eto mu befa Togo ba wo mia so opese stopping no ne nhihye ye ne say Togo wo mu duty a o mu tua de ma wo mu ho no o se Ghana de ye duty entimi nye kese ensen wo mu da. That is the benchmark. That is the mark. That is the benchmark. And sabani say ya yipanua oheba obetuma kofa unye sika kakra bi na se credit score no abaya ma loan now the buy ya yipa what you say what is means ni say obetumi akoba bi so akoto niema de aba na Burkina Cote d'Ivoire ne sa niema ne nyina no eso aba because sabasa oye ne sa pa the pressure no esu be good the West Africa so because Togo omunye bibia ade a omoye na no eye sa duty free no anti duty free no a Baumia ade basa Ghana eso ye duty free no duty free tax kakra bi na wutua na wajewa ade bia anti Ghana foforo na ye ka ho asem. Yeah. Ajesa Dr. Mahmoud Baumia ebam na sababa mu a ena de o tie me no na se ye ne e wa hai no obi nkan kire obi no obi so nkan kire obi na ye nyina ne koye campaign onyame adom manyane mo nyam wo Dr. Mahmoud Baumia nim sa asantemantem ha me na menye campaign chairman aka minim de nko ade ankisa ka ma ho de nko ade ankisa enu nti na fa nim de mu de a Dr. Nsiasa mo
aba betwa me ho ahyia emo William Kusimo ane empanimfo a da bia omo wo ye ho ye yi no omo aba betwa me ho ahyia da bia no omo boaye eti campaign no